Wena uyanola. Awuyanola wena. Awuyanola. Uyikwerekwere wena. Hayi ngokhwele usuka uyikwerekwere wena athi ugxeka amazulu wena uthe wasebenzi wena pastor. Athi ugxeka amazulu ugxeka babengane zethu sabasebenzi webhuti wami. Uyaba wena Jupiter andikufuni. Jupiter uqonda ukuthini ngalento uqonda ukuthini akahambe angisamdingi la akahambe akaphinde kwela kubo uyena okufundisele la language phela sengihlalile naye ngiyamaza ngithi umuntu wami ke wase Malawi elilongo into engidingayo manje ngidinga ukuthi ahambe and angisadingi kuba naye ngoba bonke abantu ngisho endaweni umphakathi usungitshena ngokuthi manje ngizoshiswa nomuzi ukuthi ngisaqhubeka ngihleli naye manje wesisi yini yakwenza usumqome mhlawumbe umuntu wase Malawi le elilongo ngangingeve ngixakekile webhudu abantu I'm sorry ukuthi ngikusho lokho kodwa ngangixakekile ngalesa sikhathi lesi impela befika hayi babededela bandla wawubona futhi ukuthi amaphakethe la angavuza ongaliqomile kushuthi umuntu osela akazazi izinto ufuna ukuthatha izingane ayiziselilongo ufuna ukuthatha izingane yena ziselilongo kanti izingane akuzona ezakhona uthi ufuna ukuyifakela isiphandla angikaze ngitshene mina ukuthi elilongo kufakwe iphandla pheze mina inendawo mina la South Africa la sekhaya la mina ngikhona la futhi nginazo ingane la yabo bawu2 manje lo into okhulumayo lo sisi mina angihlangane lapha lezi ngane zami le kanti uzohlangana ke nayo ngoba phela lezi ngane lezi akuzona ezakho wena vuma mina not foreigner wilona uyazazi nje ukuthi wilona mina wala wena uzohamba wena uzohamba uzohamba lo angimdingi la angimdingi sengi-right ke mina ngawo okokuqala nje futhi unombhoqo wento engaka induku yakhe kodwa ayenzi lutho ayinamsebenzi ngibingelele mbukelo weVumani film lokhulumayo uVumani walile kwamhlabela ingane awusona ndoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhobalo ngibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona South Africa yonke Africa yonke senithanda koSwaziland Botswana Limpopo koGauteng awumadoda nganibala ngize ngithini Nkosi yami KZN yonke la ukhona ubona le video bowazi siyakuthanda ubalekile siswami ngibingelele uyaphila sisi yebo ngiyaphila nami ngiyaphila ngabe sisukulandisa umbukelo ukuthi yini ekubeka la kulesikhathi njengamanje ngibingelele babukele emakhaya igama lami ke mina enhle waKaNdlovu Sibongo ngihlala eMnambithi ikhaya lami ilona lele eMnambithi okwamanje ngisaqubise khona la eThekwini endabeni zakoNanda nomuntu wami umuntu wami ngize ngenkinga yakhe la ukuthi angisamdingi eduze kwami and futhi sengibuye ngathuswa nayi lento leyo ukuthi kuthiwa ama-foreigner wadingakala la so ngidinga usizo lokuthi mhlambe ngingakhona indlela abangangisiza ngayo ukuze igcine ehambile ngoba manje vele kwamina angisamdingi sengize ngakuthatha ngisho ingane ngayigodukisa naye ngingakwazanga ukuthi ngimtshene ngenxa yokuthi sengizwile kuthiwa ama-foreigner wadingakala sengaze nezingane zami ibandakanyeke kuloko imamuthi umuntu kuthiwa ama-foreigner wahamba umuntu wakho uyi-African yena uyi-foreigner hayi umuntu wami uyi-foreigner owakephi umuntu wami ke wase Malawi elilongo into engidingayo manje ngidinga ukuthi ahambe and angisadingi kuba naye ngoba bonke abantu ngisho endaweni umphakathi usungitshena ngokuthi manje ngizoshiswa nomuzi ukuthi ngisaqhubeka ngihleli naye ngidinga usizo ke lokuthi ngicela ukuthi nizame indlela ukuthi mhlambe mengingakwazi ukuthi ngimbikele phambi kwenu ukuthi ngimcela kangakanani ukuthi ahambe njengoba nje kuningi kodwa ngicabanga ukuthi ngicela ukusho phambi kwakhe lokho manje wesisi yini yakwenza usumqome mhlawumbe umuntu wase Malawi le elilongo ngangingeve ngixakekile webhudu abantu I'm sorry ukuthi ngikusho lokho kodwa ngangixakekile ngalesa sikhathi lesi impela befika hayi babededela bandla wawubona futhi ukuthi amaphakethe la angavuza ongaliqomile kushuthi umuntu osela akazazi izinto nami ngayivukela ngalo ke lambandla wayesayithithizela ngalo sikhathi ngiyambona manje ukuthi angathi usethe qwebu and ngiyambona ukuthi ngifuna athe bethi qwebu abethi qwebu ngakubo ngimdingela ilongo manje mhlambe ngaba ukwazi ube yini ekwenza ukuthi njengamanje umxoshe kahle kahle ngabe mhlambe imbangela ilento eyenzakala ukuthi abahamba abantu bokuhamba noma mhlambe nawe ubuvela ungasamfuni kwenzakalani hayi ngeke nami angisamfuni ngicabanga ukuthi sengifikile ezingeni engangilifisa kahle ngize ngithandana naye kuyikona ukuthi yena akazi ukuthi mina nganginenhloso ngangeve ngoba ngimthanda manje akukuphathi kabi ukuthi mhlawumbe izingane lezi azokushiya nazo ezenu noma izingane uyithole komunye umuntu hey babukele emakhaya ukuthi kunzima
Hayi kodwa ngeke ngikubeke nje kube sekubala akuzona ezakhe izingane. Akuzona ezakhe abe nesiqiniseko sayo naye beyitshena ukuthi eyakhe ile yokugcina. Nako lokho futhi akakwazi ngikaze ngize ngimtshene kona. Namhlanje futhi uzomtshela kumele umtshelile. Namhlanje bengicabanga ukuthi ilona ithuba leli njengoba ngicelile nami ivumane film uthi ngicela ukuthi ngisize. Ikona nami ngikuzele lokho la namhlanje. Ngajabula kakhulu futhi ukuthi niyamnqanda noma esediniwe ngoba umuntu onalo ulaka ubuya be nolaka. Ubuya be nolaka kona ngajabula mina ngase ningixhumanise ke naye sikwazi ukuthi sikhulume lento. Mhlambe ngahamba kahle ngendlela. Kade ngangidinga indlela ukuthi ahambe. Khona esinye isimo ke ngeke ngabhekana naso nje ngake ngahamba ngaya ekwenye mall anathizeni ngahamba ngathi semengifika kule mall angitshene futhi ngimbuza ukuthi njengoba sikule mall si safe athi hayi la igateway akuhambeni nanoma uba ngifuna ukukhuluma nawe mawe ngane zami lento sengifuna ukuthi ivele kahle kahle ingane sengifuna ukuyisa ekhaya ingakho ke mina sengifuna ukumtshena ukuthi akahambe ingane njengoba ngigodukisile ngayisa ekhaya ingoba vele akuzona ezakhe ufuna ukuthatha izingane ayiziselilongo ufuna ukuthatha izingane yena ziselilongo kanti ingane akuzona ezakhona uthi ufuna ukuyifakela isiphandla angikaze ngitshene mina ukuthi lilongo kufakwe iphandla akakaze zaza ngitshene lokho angikaze ngizwe ngisho kuthiwa kunomcimbi kuhlatshiwe inkomo kuba ukuthi benze noma bathenge amabhusha angazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje ayibandla ngisamdingi and angisamuzwa hayi ukuthi angimuzwa likhulu kodwa manje lo banana yabona nje lonto leyo kubhlungu ngoba ubambelele ekutheneni ukuthi usafuna ukwandisa umndeni alokezala phela nalezi ingane lezi akuzona ezakhe South Africa uthi likhula ngazi noma ushiqiniso kodwa manje akwenzeki lutho ngazi ukuthi usho ini usisi kodwa ke mina bengicela mawuthi khona indoda enenkinga yomndeni wayo ize ngala mina ngizoyisiza ngosami ngingaze kubaleka abantu besifazane siswami ngiyakuzwa konke okushoyo kodwa manje ngisaziswa ideli lodwa my team bengicela ukuthi nje ningisondezele yena ubhuti ningilandele yena asondele nganeno kodwa nkosiyami siyazi le ndaba yakhe yaxaka yini nje mhlambe kade uyithanda ngayo before umqomo hayi into bengiyithanda ngaye bengithi mengithi babana ngicela ungisize mhlambe ngistakile ngila eThekwini ngicela imali angahluphi ibandla sheme I transfer ngamvulisa ikhadi kahle kahle leli khadi eliphathwe mina lase Capitec leli khadi yena okwakho ukuthi afake imali ngathenga umuzi ngoba phela ngase ngibona ukuthi hayi izinto zihamba kahle lenyoni yozindize ngingakaqedi mina lento engiyifuna ukuthi ngiyenze la ngawakho umuzi ngawuqeda kahle nje ngemali yakhe ngiyabona phela manje ukuthi yabona manje kusekukubi manje angisamdingi ngidinga ingane zami ukuhlala nazo nobaba wazo akasavumi ke manje angimazi noma uzovuma ngoba phela le mali le engaka ayisekho kwakulelo khadi lela bayitshena ukuthi kulona sengivulela inye imali ngayisusa ngabe uyazi ukuthi wakhanda umuzi ngemali akazi ngimtshene sekunawo phakathi nonyaka ukuthi lo muzi lo kunengxenye yemali engiyisebenzisele kodwa hayi yona uyaphila mfowethu sawona Yaphila wena. Ngiyaphila. Igama lakho ubani mfowethu? Mina igama lami John. Manje John awusho uyamazi usisi? Ya ngiyamazi usisi. Angizwa umuntu wami. Yini nje uyithanda ngayo umuntu wakho? Yawo ngithanda indlela yakhe wamphatha kahle yini yonke into. Kalo isikala South Africa yonke usisi kalo kumbona. Ngiyamtshela futhi unayikheke yakhe imnandi yonke into imnandi amphekela ukudla kunandi inana izingane bawuthi ingane ya ngiyamthanda indlela ekholwa sisi nengane ezothuna ya nginazi ingazothuna uyamthemba yebo ngiyamthemba ucabanga yini akubizele yona la John iyangazi yangazi ukubizile yini la kodwa ngizozwa naye indaba ambizele la ikhona into engizwile uthi uthe ufuna ukuthi izingane zelilongo ufuna ukuthi nihambe naye nezingane noma ya kahle kahle ngifuna izingane sihambise ekhaya sifunde khona lana ngifune lezi ngane sifunde lana South Africa kufuneka sihambise ekhaya sifunde khona sibe light yini ekwenza ukuthi ungafuni zifunde la eSouth Africa ngiyibona nje ingcondo yalana ingane sami hayi ngeke silunge lapha lezi ngane sami ngifuna sifunde lapha esekhaya lana ngiyabona la South Africa konke bantu lana amavila kakhulu manje ngifuna sihambe lapha esekhaya sifunde kahle sibe ingcondo i-right manje ingcondo yala South Africa ngiyibone kahle lana yebo mina ngifuna ngithathe lezi ngane
ngihambe nasekhaya. Ngabe mfethu khona ukuthi abantu bala eSouth Africa bangamavila yini nje ekhombisa bangamavila? Akasebenzi lana abantu abala akasebenzi. Abasebenzi. Yebo akasebenzi. Manje nami ingane zami angifuni sibe kanjalo. Ngifuna ngale sibe ngcondo i-right. Yeah. Manje ngifuna ngihambe nasekhaya. Ngiyacela umbuzile ukuthi uthini. My sister ungake nje unabe kabanzi ukuthi yini kahle kahle esenza ukuthi sibe la ngalesikhathi? Hey esenza sibe la ngalesikhathi ingokuthi ngidinga usizo bandla lokuthi ningitshenele ubhudi nangu bekuyisithandwa sami. Kodwa manje bekuyisithandwa sami uJohn bandla ngimphika uJohn akuyena wala waselilonke kodwa lokho angisho ukuthi ngiyayiqhenya ngako ukuthi ngithi akahambe. Kodwa angisamdingi. Njoba ngingasamdingi nje ngicela ukuthi ahambe manje akasafuni njoba engafuni nje enye into ngiyabona ukuthi ngendlela anenhliziyo embi ngayo mengathola ngoba kuningi ebengakwazi ukuthi ngimtshene kona njoba bengakwazi ukuthi ngimtshene ngiyengibona enga yakhe unako nje ukuthi nje medini wathathe nobhushu nje umbone ukuthi yabo lo engalimaza umuntu akanasikhathi so ingakho okunye bengingamtsheni okunye ke okokuthi yabo lezi ingane lezi alokhethi uyayidinga ukuthi igoduke ithathe benzime yazo ngoba manje lezi ingane lezi akuzona ezakhe. Asibona sami kanjani futhi lezi ngane sami lezi ngane manje uthi yazi sami ayikho lento lezi ngane zami bawuthu zingane 2 zami le unasho ukuthi ezakho lengane? Hawu nginasho. Sithi ungakumtshela ukuthi ingane ezigabani uJohn nango umfowethu waseMalawi. Ngingakwazi ukuthi ngimtshene ngoba manje sekufika isikhathi sokuthi manje ngikwazi ukuthi ngimtshene sengikahlahle ngifuna ingonyuluka ukuthi athi noma ehamba hambe ngiclean. Ingane akuzona ezakhe kunomlisa mumbe akangifica ngithandana naye. Kwasho ukuthi lo mlisa lona aka afford. Mengicela something yenzeka kuphela inyanga ngingakaze ngitholele mhlawumbe ngithole lo 300 kanti yena ngangithi mengicela kuyena ngangiqala nami ukuthi ngithi ngiqoma umuntu avela ngithi vu ngo 1000 mekuthi ungiphi imali phakathi nesonto mekuphela inyanga uzongithengela lo muntu igross aphinde futhi lo muntu angiphe ipocket money yami kahle nje igirlfriend allowance mina ngayazi ngaye uJohn lo. Yebo uJohn manje ke izingane akuzona ezakhe yena ubaza ukuthi nalo bhuti lo sahlukana naye uSam kahle bamteketisa mebethi uSam uSambulo manje bamteketisa ke manje ubeyazi ukuthi sahlukana ngoba ngamtshela ukuthi ngisacela ukumxoxa kasuke mama la eNanda ngoba la abantu bazogcina bekhuluma bebona ukuthi sisaxhumana thina soba u2 ngamtshela ukuthi mina kuzoba nendlela ongcono mawukuthi mina ngifree akekho uJohn ngizokwazi ukuthi mina ngigaxe isikhwama ngiphume ngekuyena kwagcina kukhulele kwake ngala ngabona futhi ukuthi ngibambe ngala ngoba ngaleso sikhathi ngalesikhathi yena kade ephumile kahle umuntu osebenza ngomsebenzi wezandla wephumile eyofaka ama tiles komunye umuzi ezofaka no ceiling board washo ukuthi uzothatha izinsuku ngoba ama room amaningi like angicabanga ukuthi ama cottage ngoba kwakuyinto kanjalo engisendela mina efonini so nami ngabona ukuthi hayike ngithola isikhathi isonto lonke nje ngangingekho lo oqala ke ngikhuluma ngalo oqala ngoba lo wesibili ngimthole ngiveli ngisehlala nje sekunebond enkulu ungeve ukuthi ngisathola support again shuthi ke ngihambe ke kuphele isonto ngithi mengibuya ngibuye ahlale u2 days or afike ahlale u2 days mehlala lo 2 days athi singakahlali kahle insukwana aphinde futhi afonelwa abinda ahambe ke manje ayeSwazini uyacabanga ke eseyeSwazini kwakunzima nokuthi manje ngimtshene ke iphuthe eselenzakalile ngoba ngabona ukuthi hayabo lapho kwakuya ensukwini zami zokuthi kumele ngiye emadethini ngithe mengeqeka ngabona ukuthi hayibo ngegqoka amadethi phela akakabuyi ubaba ekhaya hayibo ngathi mengithi ngeclinic khona lama test akhona sefikileke ngathi mengithi kwavela ngishaya amasonto nezinsuku ukuthi ngingaki ngavele ngasale sengithi ngoba vele umpompo wami wemali le ngane vele izoba safe naloya akangazi loya waze ekhambeni kwesikhathi ngoba sebona naye impawu enganeni ukuthi ayingeke lezi ingane lezi akuzona ezami nje enhle lezi ingane mtshela hayibo ezakhe ingane kodwa manje ngiswela indlela ukuthi ngimtshene phela lo engihlala naye Vez mina inendawo mina la South Africa la sekhaya la mina ngikhona la futhi nginazo ingane la yabo bawu2 manje lo into okhulumayo lo sisi mina angihlangani lapha lezi ngane zami le kanti uzohlangana ke nayo ngoba phela lezi ingane lezi
Akuzona ezakho wena Vuma. Yonke into mina. Funda. Akuzona ezakho ingane manje. Uyacabanga ukuthi mina ngiyacabangela kangakanani njengoba ngiliveza iqiniso ukuthi ingane akuzona ezakho. Yini kanti wena ufuna ukuthola umthwalo ongewona wakhe ingane ngiyaveza ukuthi akuzona ezakho. Akuzona ezakho ingane. Lana mina. Akusizona wena kuvume lokho. Manje mfethu ngale mali lawo mfethu kabunga nawo yena umakoti wena. Bunga nawo umakoti. Ngashikana naye la umakoti lasekhaya. Wabona ukuthi uzothola umakoti la. Phela mina engathi akachazise ahlukanise ukuthi kwenzakalani ngase ngifuna ukwazi ukuthi mina kahle kahle sihlala sobabili noma kwenzakalani. Ngangeke ngihlale phela mina naye ukuthi usanomfazi emakhaya wakhe le kubo. Ngangeke ngikwazi. Ngeke azindawo ezami ingane akusizona ezakhe. Akusizona ezakhe. Ingane ezikasambula kuzona ezakhe. Uthi nokuthatha noBush wena usuke wenzani ngoBush? Ayinto unenkani lo sisi. Yeah. Manje isikhathi ngikhuluma naye ukhuluma inkani. Ngangimtshela ukuthi akahambe sekufika isikhathi sengixoxile. Ngase ngazi imali yami. Indlu yakho. Yebo. Imali yami le ngaka imali yami manje ngizoba kanjani? Kwaba umqondo wami ngoba ngangiveli ngifuna yona imali akithi ngangifuna yona indlu mina. Vele ngangifuna indlu ngeke azayidilize indlu ayikho indlu azoyidiliza. Ngeke uzuyidiliza wena ngeke azayidiliza indlu lo. Ngeke azayidiliza indlu zombhaqaza ngalo phaqa akahamba. Ngeke ngihambe mina ngikona. Uzohamba wena uzohamba wena ngeke uzuyithola kwalena ufuna ikhadi Angifuna ikhadi iyiphi imali onayo iyiphi imali iyiphi imvume ekuvumela ukuthi uhlale eSouth Africa? Hayibo. Enye futhi enye into engizwayo ke la abantu bayangithusa bangitshena ukuthi mina ngizoshiswa nawo lo muzi lo ngoba mina ngifuye mina iforeigner. Mina not iforeigner. Wilona uyazazi nje ukuthi wilona. Mina wala wena uzohamba wena uzohamba lo angimdingi la angimdingi sengi-right ke mina ngawo okokuqala nje futhi unombhoqo wento engaka induku yakhe kodwa ayenzi lutho ayinamsebenzi awuzali ngane akuzona ezakho awunangane wena nami wena awuzali hamba wenza ama-DNA ngiyakukhulula khipha imali asiye kuma akuzona ngeke uzuyinuke kade kusukela sesesiswini kwakungezona ezakho wena wawuhamba wawuthi wena wahamba ubusika bonke ngifudumeza uba ebusika wena usisi uyambedela sisi wami wena ngizohamba nasekhaya wena sisi angiyindawo mina khohlwa angiyindawo lalela la webhuti wami uyaba wena Jupiter anidikufuni Jupiter uqonda ukuthini ngalento uqonda ukuthini akahambe angisamdingi la akahambe akaphinde kwela kubo uyena okufundisele la language phela sengihlalile naye ngiyamaza ngithi umuntu wami Jupiter anikufuni Jupiter anikufuni Jupiter yini eyenza ukuthi ungasamfuni kangaka ngichazile inkinga yakhe akuyona yakhe ingane kanti into ebengiyibekezelele mina kuyahlahla bengifuna imali kena bengifuna imali mina kena bengingamthandi bengekho lokuthi ingane akuzona ezakhe imali senginayo bengiyifuna uma angihambe uyahamba wena uyahamba wena mawukuthi ungena ngendlu ukuthi uhlele endlini ukuthi njengoba uhlele endlini ungitshela uhambe lalela ngitsheleke manje nginikeze imali ngihambe ngiyothenga indish emtshebheni ngithi silayinanda asambe esemtshebheni sothenga indish ulibuyisa ufake zonke nezicubi zale la kuyima uthola lo mali wena Jupiter nikufuni uyahamba ngikuza ukhala ngento yakho ukuthi inkulu kade wayengayithozeli yini wesisi ayiqini kanjani uyibona nini ngesikhathi ofenga ihlezi khathele angazi noma isindwa amathazi noma isindwa uceiling board la suke ifa noma angazi noma ukhova kakhulu ukukhathala imithambo yini angazi kodwa ikhona inkinga ngayo inkinga yakho akayisolve lonke uyakhala le usuku ngisuke ukuthi ujabule nawe ufike ukuthi nomuntu uthi ukhalelana ebusuku uma ngathi uthitha ngisuke ngikhalela imali yakhe imali yami ngisuke ngikhalela imali yakhe ngisuke ngifuna yona ngiyithole kodwa mina ngihambe mina ngilana manje wena budget buyithembisa ukuhamba nawe umyise eMalawi uyomenza imali kodwa ke yebo uzohamba nawe mina nakamhlola mina ngishiya ingane zami nobabwazi ayikho lento mina nginefamily akuzona ezakhe ingane zami angizona ezakhe ingane zawo bani lezi ingane zami le kanjani walobola ezakho wayenza iDNA
angeze ezakho nguthi ubuzondla ezakho nguthi ubuzondla leyo mali sikhona ke ebhenke bengiyithola kona ngakubuyisela imali ebuzondla ngayo ayikho le akusiyona futhi yakhe le ngizokunika yona ezicubu zami ngizokukhokhela kodwa wena andikufuni yini eyenza ukuthi mfethu ungathandani nabantu basemalawi uma ufika la eSouth Africa inkinga ukuthi wathi bebefika lana bafika vele sebefika nabantu babo labasuke bezosebenza kahle kahle mase kuyenzeka umuntu athola igirlfriend wathola mina ke nami ngabona ukuthi isinkwa sami semihla ngemihla isinkwa sakho na ngiyabona manje ukuthi lo mihla ngemihle benguchaza bhuta ngathi manje usufikile waze wadlula sekumele ahambe hayi wena ngakutshela lesikhathi ngikhuluma nayo indaba wena umuntu unobhushu nje wena ngithi unobhushu ngangakutshena kanjani ukuthi wena unobhushu ugawule konke nengane zami kwaphela ingane zami ngalesikhathi bengingakayigodukisi kunjani akanaso isikhwele endaweni ave naso ngitshene ngibukhulu futhi yabona kona mengigqoka iphinifa noma mengibhincela amabhaya angakuba mengigqoke nje kanjena njabo nje kuyimanje usola indlela angantshena ngayo ukuthi akave nyanyile nginje akave nyanyile nginje njengoba ekusoleke lokho anginandaba na kodwa yena uyazi ukuthi mina mengilapha ngibhinca amabhayi ifoni yakhe nama password eningi le phone ngeke izingabi nama password ifoni phela ayikho mina into engimthanda uzobamba nje ukuthi ngiyaxoxa noba kwengane imali yami yonke manje loba uthi umuntu oba wena akuyona imali yakho imali yezicubi zami ngalesikhathi uphuma ungena uthi ungenaphi uphumaphi uwashe loba upheke loba angithi wena athi ngicoma ukuthi ngithoso fish uyamrentisa kahle kahle uyarenta kuse South Africa phela la khona ngakuba kahambi mina ngeke ngihambe uzohamba wena mina ngilana South Africa ngicela ngizomfukula mina manje ngimzamela imoto ngimpakishele wonke amasakana uzohamba lo uzohamba awusho mfethu mawusuke emalawi angizwa mina angizwa uthi akahambi uzohlala unequeue yini wena uzohamba lalela la uzohamba wena wena uzohamba lo inkinga yakho uyakholeza ukuhamba kanti ingane kuzona sengifuna ukufaka bakwengane zami mina ngenze njani amandlami angithi ubephume ngene washela nephekelo amandlami bengenzela kona vele ukuthi ngimbuyise uba bengane zami phela ngangingamalanga ngangisamthanda bengidayisa South Africa yonke into la iyarentela angithi wena awurent werenta lo ngamkhipha emrentweni mina ubehlala nami angisamdingi ke endlini yami endlini yami le ngizoyidilisa imali yakho ahamba asamsothenga ubhavu ulibuyisele ugogolede leyiculo akakho wena uyahamba mina ngihambe mina ngiyake bhuti lo vele lo noma uyenze yini kodwa vele lo angimazi la suke khona ukuthi usuke enzani nobani angimazi usuke uthenzani noba biza amapholisa ukuthi ngikushayile ngibize pha amapholisa ngiyobiza phela ngangawabiza amapholisa ngoba wena uhamba nobhush lalela ukuthi ngikushaye ubiza amapholisa wena uhamba nobhush wena lona angimazi ngimbuza ukuthi uhamba nini esokusemini noma ebusuku nobhush ngishiye emsebenzini uhleze phethe ubhush angimazi noma ugade uhumpula umqala wami noma wengane yini abuye berude naseyinganeni ibuye inhliziyo yami ngiyibuza ukuthi mhlawumbe uyabona yini lokuthi lezi ingane akuzona ezakhe usuke esani noma yabo mexabeni nami angathi lento le iwumthelela uvela ubhubese ngisho inganeni zami namhlanje angikufuni awukho wena akayindawo lona lo akayindawo yabo lenhlizweni yami yabona lo akayindawo babo ingane zami wena nje awilutho wena udle imali sende imali nawe ubudlikekhelami ubudlikekhelami kabani hayibona ubenga ngidleni mina bhuti uyamuzwa ukuthi uthini mabhuti uyamuzwa ukuthi uthini mina ngithi ngizomtshena ngoba ngithi ngiyamsiza angifuni ukuthi abukwe abantu bonke nabantu abazi endaweni unomuzi manje imali yami manje uthi awumfuni angikufuni wena uyahamba wena yabo wena mina ngilana utshela abantu batshene ukuthi uzolalaphi namhlanje uzolalaphi batshene uzobona lo bush namhlanje kumele usebenze ngeke wena lalela la wena angisakufuni angisakuthandi induku yakho wena uzothutha ayikho mnandi wena uzothutha hayibo
ngithutha noba wena uzothutha kuzobuya ubaba kuyofika ubaba wengane yami uzobuya uzofika ngifuna ukubona umgawula ke uzofika ngiyisize lento ngicabana manje mfethu nami ngithola ithuba lo uyangidinga lo kanyamba le uthandana naye yebo ngiyayibona manje indaba ungavezani uyiyeke noma uhlukane nawo bese uphindele imali ngizohlukana naye kanjani ikhadi yami ikhona lapha uzokunika ikhadi lakho uzokunika ikhadi mina manje kwamanje ngakunikeza ikhadi molifuni kodwa futhi lo ngakunikeza ikhadi awukho kuma uzokhuluma ngawo usuhlala how many years uhlala le South Africa uburenta kumina irent ibikuthathwa yimina wena uyanola awuyanola wena uyikwerekwere wena ayikokhwele uyikwerekwere wena athi ugxeka amazulu wena uthe wasebenzi wena bastard athi ugxeka amazulu ugxeka babelengane zethu zabasebenzi uyacabanga ngoba ondla ingane ondle mina ondla yena usondla sonke ubona lini ukuthi mina kade ngakubona bengithanda imali yakho ngiyasho nje hayibo ngicela ngicazulu lena ngimfuni futhi wena hey bo wema ngicane ngibambeni ngoba bona uba angendawo ima sister wajuluka kanje awukazi umthande ngina angikaze ngiyafyuma yabo ngiyafyuma yonke into yami ngizwa nje ukuthi uthi cha inothando phakathi ngishilo kodwa uthi ufuna ukukise emali angiyi eMalawi mina angiyi elilanga angiyi lilonke Xhosa nakamhlophe wena ngawufundisa yonke into mina ngifuni ngangifundela ukuthola imali angithwa ngifundisa mina bengihola angithi bengihola wamfundisa ngiyamfundisa sonke lesikhathi umfundisa bengihola hayi baba ngihola kanti mina ngihola nini bengihola nini lesikhathi siyathandana mina ngibone ukuthi lo dlala nami ngiyabona lesikhathi nami angikufuni ke mina ngitshenekele ekhaya khona uyayifaka imali angifake ikhadi akayifaka uzoyifake ke imali wena uthathe ikhadi yami lo kuza kanjani sithi uthatha imali angayifaki kubo umsebenzi ukuthi angayifaki kubo naye kwakumele azama umqondo ukuthi avule elinye ikhadi la kubo ngoba nami ngangivulela mina ngangavuleli yena kahle kahle wena ufumana umsebenzi ufana namaXhosa ngahola mina futhi sengiqedile ngokuhola angisamfuni angisafuni kodwa wena uzophuma le ngeke ngiphume mukhuze uma ethi endlini ngizophuma yami ngoba indle iyayithukuthuku zami nami ngiyisebenzele bengihola kuwena bengihola kuba bekumele ngihole kuba sikufana nokuthi ubudayisa phela bengidayisela yena ngamtshena ngifika kuyena ukuthi ngiyamthanda ngangimthandela kona ukuthi ngizomdayisela hayi ukuthi ngiyamthanda ngokuthi kumele size sifake irendi naye kodwa benihefuzelelana nje ujuluka phezulu kwakhe najula phezulu kwakho angithi phela bengenzela ukuthi inhliziyo yakhe ayikhiphe imali ekhiphe egcolisekile ima ungawadla amasimba ngenxa yemali ngeke ngize ngikwadla amasimba kodwa mawukuthi akhipha le njenganaye lalo and unayo egedele umpompi nawa nje bengikwadla uyacabanga ukuthi bengiya ngicimele can you imagine ngiye ngicimele nginganoma ngokucisha ugesi noma ngolayithe yini hayi ngeke phela mbona nje izingane mina ngikhona kulezi izingane ezowuthuna-ke iyiphi nenhlobo yakho ukubona noma ubhozo-ke ofana nawo wakho ngeke akayibona ngishintsweni akakaze abone namhlanje ukusho ukuthi sebenze uphelile angisakufuni kwazi lokho angikufuni iy'ngane akuzona ezakho ne-South Africa awudingeki wena la wena ubona nini ukuthi mina ngikhwele wena ngizohamba nasekhaya seMalawi mina ngilapho kodwa ngeke uzubone lokho ngizokuthakatha usungamane wenze noma yini awumbiwa ndawonye akunamndaba usungamane wenze noma ngayini kodwa wena alright hamba kuyothakatha kodwa uzohamba angithi sigcini ngizohamba kodwa ngizoyenza izinto akunandaba noma ngayini as long as uhambile la angikudingi eSouth Africa yonke hayi ukuthi angikudingi kwala indaba vele senze i-DNA test yabona angiboni lapho senze i-DNA test konizobona ukuthi ingane zakho ngempela siyenze sibone ayikho inkinga lapho siyanzi wenza ukuthi ngibone lezi ngane zami noma zingazopha akuzona kodwa usala zingane zami usungayenza usuzoyalalela la wena usuzoyenzela ukuthi ube neshow ukuthi akuzona kodwa mina uma wazo ngine-show akuzona ezakho iy'ngane akuzona akukhona eyodwa ke yakho zombili akuzona ezakho ngifunda mina ngikhokha phela ngoba usakhokhela mina wena hayi ngikhokhela ingane wena ukhokhela mina wena ukhokhe yonke into yakho ingokuthi wahlangana nami
hayi ngey'ngane Kodwa lezi ngane akuzona zami- ezakho lezo y'ngane Ah, khohlwa nje futhi khohlwa futhi wena namhlanje angimdingi kwala mina angimdingi Mina lokwangampela khona. hayibo Wena uzohamba. eSouth Africa ngihambisa wena iforeigner nakamhlolo Soka nini wena usho ukuthi mina foreign? Wawu- Lesikhathi wena wena ufika la ungitshena ukuthi uyi-foreigner ngoba ngatshena wena ufika mina ngabamba ufika uyi-introducer according your intro kanti wena vele nje into eyibuye ngidine kwenu nesikhwele kabi wena ngathi nje ngelinye ilanga ngimile emabhodweni ngiyapheka umuntu angazi lutho noma wedinwe into zakhe noma wawenzakaleni wangigeja ngesando ngezwa ngesando sesiyoshaya ikhabethe wena ngiyokubuza ukuthi ubani ukhuluma naye iphone. ngiyamtshela ukuthi angikhulumanga ngalelo langa lelo ngangiyoluka wathini ezothatha isikere angiqaqa umluko Ngifika ntambama ufika u6. phela ngifika kune-queue emasaluni wena kwazi uzufika wakugeja ngesando ngesando sasihui sadlula la kumina endlebeni sawushaya egiyasini lekhabethe Unamanga. zazikhona ingane ngaleso sikhathi zazikhona ingane kodwa Yini? sisi kodwa yini sisi nithanda nabantu basemela labo bazozibanigeje ngezando phela sifuna imali laba abalanga kithi abanayo ngiyayifuna and futhi umpompo uyayidedela Okay. uyayidedela manje ubani ozokunika imali manje ngoba senginayo nje usasafuni. senginayo sengimuvele kwelinye ikhadi nginayo already leli khadi uzothola li-ems aqale phansi ka-a uzoqala phansi ka-a nangethi uzokuloya angeke ngimsabi imina engizoqina kuqala ngeyakhe imali isi-enough kade ayidedele isiningi kabi le mali ngakhe ngawo umuzi ngakufundisa ngayo iy'ngane ama-uniform bengiwathe December usuke lo engekho mhlawumbe eyosebenza la asebenza khona imina esuke efaka imali kumina ngenza izini imina engazi ama-savings ukuthi ngiseva kanjani so lo akanamali manje bathini kini uma uthandana nomuntu wasemala ngeke beze besho lutho ngoba yonke into ekhaya iyacwebezela ngiyayicobezelisa phela nami ngiyasebenza Wena like lesikhathi like wendayisa manje. awubona ukuthi iyakuhlaza lento emndenini ayingihlaze emndenini ngoba ngabatshena ukuthi ma nobaba akuve ngoba ngimthanda mina ngizozama isinkwa sami bavuma abavange beze bevume uyazi ukuthi phela thina siyakwazi ukwenza izinto ngale kwabazali umuntu ayenza into iziphumelele nami ngenza-ke kwasho ukuthi ngiyitholile-ke nami ilotho yami nahlanganaphi nalo muntu wasemalawi sahlangana angithi mina ngangakade ngisebenzela emtshebheni kaPep so njengoba ngisebenza kaPep shuthi wayeumuntu owayefuna imaterial khona njengoba ehlaleni njengoba sihlale eNandi weqashe eNandi yena eqashe eMateku kodwa manje asekho ke eMateku ngoba umuve in nami mina usehlala le bengakhona mina eNandi ematendeni so manje lo sahlangana naye kaPep mina ngiyela kweyishophela ngiyofuna kahle kahle ngiyofuna into yokugcoba iMagnolia yabo le thishu all lento egcobisa amantombazana agcobezela ngakade ngiyofuna yona ngahlangana naye ke wayesethini wayesethi how sisi right ngathi ngi right wathi ngisacela ukuthengela uzothengani la ngathi mina ngizothenga tissue oil ngaqala lapho ukubona ukuthi hayibo for the first time ngimbona nje khipha imali yakhe ephaketheni uthenga tissue oil unginikeza imali yokuthi ngiyodla le ngifuna ukudla khona lapha emtshebheni azikho indaweni khona uKFC ngihamba ngayodla emtshebheni hawu ngabona ukuthi awubhuti ugayi right shoda ngokuthi vele umkhoculula umwashi ngoba wengcolele ingabe kubo bonke abantu besilisa uma befika baveza imali uba weak ngaleyo nto akekho ngangiqala ukubona into enje nawe awuyithathe ake ngithi nje uyifake icathulweni zakho intombazane kade wawungenalutho uswele kuvele kuzofika ilothe kanjalo wawungayiyeka wena ngabe mfethu nonke abantu basemalawi nenza njalo nikhipha imali manifuna amantombazane ase South Africa bayabheja Ngibheje nimali. and ubhejela ihashe elibhejelwayo ihashi lo mgijimo welela libhejelelwe engazi nayo ukuthi wabheja ingane akuzona ezakhe into yokuqala le kumele ayifake emqondweni yakho ukuthi ingane akuzona ezakhe mina ngeno wakhe umuza ngono wakhe awubona ukuthi ufaka izingane zakhe engcupheni azikho ingane zami engcupheni lo ngeke azenze lutho ngeke azenze awubona lutho ukuthi mhlawumbe ngayithakaza ngeke azayithakatha kusamele eqale phansi ayikho yona imali yokuyothakatha ayikho yona mina nginayo imali yokuyoqina ngeke uzungenze lutho angiyithathanga imali wanginika ngangakuphuphi Wena uthathe imali yakho. ngangambamba inkunzi lo ngangambamba inkunzi ngangambamba inkunzi mina ngangakubamba inkunzi ukubona ukuthi uba mina ngihlezi ngikubona ukuthi anginandaba nemalawi yakho ngihlangana nemalawi yakho mina ngihlangana nemalawi yakhe unabo sisi nginabo sisi awubona ukuthi mhlawumbe bazophoxeka ngalento yenza la anginankinga noma bengaphoxeka kahle kahle mina ngilomuntu lothi into mengiyenza ngizenzela mina kahle kahle yonke into engiyenzayo mina ngenza isinkwa sami neseyingane zami omunye nomunye umuntu angihlangani naye lo angisamfuni isinkwa sengisitholile kuyena angisakufuni kuphelile yini enye becika ngaye yini enye into ebengicika ngaye into yokuqala nje umuntu ogqozayo ukugeza siyazi vele ukuthi wonke ama foreigners isikhathi esiningi ke vele ke abantu abagqozayo
ukugeza. Lo ube umuntu ngithi mangimtshela ukuthi akageze ngaze ngabhala i-timetable odongeni ukuthi wena ngamzukwane uthole usike ikhekhe namhlanje mawugezile. Uyena obeyidalela ukuthi ayithole nge-timetable ngoba uyena obengagezi. Wena ungamnika umuntu ezonukela ezophefumula phezu kwakho la azonukela impongo la umuntu esifazane mina ngihlezi nginuka amakhamnandi ngithengela uyena lo yena usuke ngakwazi ukuyibona iperfume esitolo akuyona imali yakhe imali yale elami oh bengibheja ngithatha ngizothenga ubhavu ulifake lonke la uthothi ugulule lezicubu zalo ulifake la phansi ngiyalifuna angeke nawe ufuna imali yakho nami ngiyalifuna imali yakho ngicela yonke ingquthu yami futhi eyindlile nawo ngiyicela ingquthu yami ngiyeke ngiyayifuna ushaye mina ngiyayifuna ke mina ngiyayifuna angithi usufuna imali yakho wena le South Africa awuyena wakhona la South Africa unani la una passport wena wagibela ingwenya lana yazi ukuthi mina ngibele ingwenya uyanyela abasagoduki nabasagoduki wagibela ingwenya wangitshena nje ukuthi wathi lona kunomncele kubuye kuvimba amaphoyisa bengakwazi ukudlula mabengena passport weqange ingwenya liphepha alikho iphepha lakhe endlini lona lisho ukuthi akalona iforeigner noma uvumelekile uyiforeign uvumelekile kuba la mengithi mina kahambe indaba engafoni mina kumele ngishise nendlu yami ngenxa yakho hayi ngeke wena uzohamba ngiyakuthola etwa wena uzohamba namabhuzu namathuluzi okusebenza la eSouth Africa uzohamba ufumana uzohamba lona uzohamba bafethu awunangane wena awunazo ingane lalela awunazo ingane wena ngeke uzoyinuka wayithola ngifile ushithi uzoqala ubulale mina njengoba uthi uzongithakatha kuyima uthola ingane uzoqala ubulale mina wena awunazo ngiyakutshela nje ukuthi ngiyakushaya ngebhomu ingane kuzona zakho hawu ukholoza nezingane zomuntu hayibo ngane ngibambe lona ukholoza nezingane zomuntu futhi wena ingane ngizokufunda imali yami zonke isikole nihamba zilezi ngiyakuthola lutho ngiyakutshela nje ukuthi imali yagqola yami leyo hayibo kuwena ngisebenza kwena ngithi ngiyalesha iqiniso ngisebenza kwena akuzona simple wena uma uthi singahlali ndawonye hayi asingahlali ndawonye akuzona ezakhe ingane mina ngifuna baba ingane zamabuye uright hawu sengizenza imithakena kabili lona unobhanana otabukile ima yehlisa umoya sis bama khethu ungithengela ikhaya wena uthi manje uthi